Nisha han talmón cuimhneachadh the ionnsachaidh cumail. Agus ha mé léithtálaigte go bhfuil Iain Howieson an seo, an sa studio Callbroom. Nisha Iain mis clean sin mar a gab sibh Aoigh sa Gaelic ha bicin fistichiacum mar Jane. Get the hook sibh blianachin a fudach san a lehan, ha sibh anish a fudach an an dym frisch faran da hookig sibh. Be teacher aardsgoldavanah fat trichet bliana sa Aoigh. Agus anish ha sibh nur neach féile dúnere. Cyrson a sibh a géirí Gaelic ionnsachaidh. Fami nam Folkie, sé Folkie a bhanamsa. Agus huair mi lara géir folklab an an dum frisch. Nu da fami sé bliana diag, no seach bliana diag. Agus fami a ceisteach grí orein alabes, agus orein björla. Agus hai at sa hau a ceisteach grí stu mar sin. Fiach du a ceisteach grí orein Gaelic vam gwam cúteach. Agus mar sin fa Aoigh acaman an orein Gaelic. Agus vanúir sin ha mi a bhí círi a bhí ionnsachaidh na Gaelic. Cymir a híl sibh chun na Gaelic agus dé hucarabh sin i dhéanamh? Wel, nu a chaimi gan yellan sciahanach an an neiciad diag cihar fichet sa hoch diag son na hóprach a vacum. Va coramacum a bhí dul go solmorastec son cursich an garage. Agus mar sin háisich mi ag ire a hyn. Agus fin sa dhéanamh cursan a ga yn fliana agus an ursin bhíag bearn an an. Fami an cóisiar first trí. Agus bhíag an cóni ma bhí fiachin ri bhí brian na Gaelic. Agus Jane páirt a hic Gaelic nuair bheitha in Jew? Wel, ha Gaelic guavasach cutramach gans stillum an lichtrichus, stillum a bhí leivig novelan agus goharich bartach Gaelic. Agus ha mi a bhí nam allanach ag solmorastach lánúne fat seach bliana. Ach, mar neach féilje dönere cúteach ha a Gaelic cutramach gans a cúteach. Agus mar éisimplar a nuiri rein mi pòsadh le díis a bha an Bonn Òr a chosin ag Mhòid agus gefoliseach va Gaelic go leor sa pòsadh achcha. Dé an fachgal neo an napperst Gaelic a searlaif, agus cyrson? Sé pís bartach gescríb ulla mi ein caimbal nach maran, dan a bhéil Gian Gara, agus ag djeirigan dan seo, ha ra Gian Gara, na bí gorst sa nara, céad gan an scahan Gian Gara. Ha Iain as Callbroom nisha, agus Iain chunig sin calaman sin ag tuarsach an chalanis, and the whole shepain a riamhóra. Well, fami awn enturis agus rein mi pòsadh an shit. Rein? Rein agus fós mi díis atse ille an an alapa, ach vai jólach an atse sin, agus sin a vai a círi a bhí pòsadh an shit. Agus sé atse gmagma bria drúchtach an dói a han. Nis sé bheith se nuair teacher fat úr dríach gach inis ha sibh nuair neach féile dúnere. Dé han sás an san nupper sin? Well, ní mi pósian agus tíolach géan. Apar ualach ach urim a bhí na da fást dé wach o cútramach an an behan an gúne. Ha sin cearst agus ha na pósian an cóni spórsel cúteach fé mi atseach. Ach ha na tíolach gan cho cútramach cúteach god bí tortaich go tíolach trolá a ha cho daribh gaibh ag amanan. Agus dé na bhuachan a hic dúnachas? Wel, ha darút cútramach de gúnaran. Chiatrút sé govéil sin a cur ar nerapsa an an réisnachach.
mara ní an luch science. Agus an darna rút sé gabhéil sin móachal a chéinis a ha ag cria gach dunne. Agus chóla mé cuideach gon rain sibh itar hengacha gin Amsterdam Declaration gan a Gaelic. Dí hanan sin? Sin pís scríbhí a bheits a torsta bhí tuiction Jimmy ionnsachaidh dúnarach. Agus bholaí an cànan san bí ach an sa Gaelic go háirit. Agus an bí sibh a cleachcaigh na Gaelic nuair nó per làitheil mar neach féile dúnara. Wel, bí at sa hami a gin of pòsadh nó tíalach gin far a bhéal duine círi gon bí becin Gaelic na bhrain. Gelíh bhfuil míle taing Iain. Tá a leibh sé Iain ar sanna bhí cáil rain ar SpeakGaelic hair a bheith chama cuimhneachadh.